Khirtute chibai ve kule Loisi Lalnunpari kania tonkar chunga chawngte le chevela thilthleng langsar zwal ilo thlirang u chanchin tlang puite GKP zai on unit chuan pathianikal ta khan CHC chawngte ya damlo mi harsa te pualin chanpuina an hlan Chakmo Autonomous District Council budget sesona chengnuai singkhat sangthum zali somriat pathum point pakhat pahni anpom Community Health Center chawngte ya COVID-19 vaccine pek chhunzomani Lai Student Association sub headquarters chawngte chuan Myanmar ral tlante chomdol na tur ve buran khon Vokpul Shileng in Zwal Lamapan Young Mizo Association New Longrang branch chuan an khochung mei thai in an saksak Chanchin Kim Changzokin Chalai Christian Pozai on unit chawngte el chuan an planning ti hlotlin turin chawngte damdoi ina damlo mi harsa zwal manatan thilpek an hlan Unit GKP President Pulal Manpuya chuan Paul IO in thilpek a hlana Krista le kaushantana ding GKP te chuan damlo harsa zwal ten tangkai takle pathianmal somna an chan theinan cheng sanga a hlana damdoi in lam thoktu te IO in medical officer pu arun thokchamin adong ani Chakma Autonomous District Council budget session le zo taka Chief Executive Member pu Durjadan Chakma chuan thochanni khan kumsang hi somni pakhata changa sang hi somni pahni budget tan chengnuai singkha sangthum zali somriat pathum point pakhat pahni a phara soiho ani hnuwa pomania supplementary demand for grant sang hi somni atanga sang hi somni pakhat le reappropriation of local receipt fund sang hi somni atanga sang hi somni pakhat an passbook House Leader le CM ni bok pu Durjadan Chakma chuan zirna lamtana budget siamte chu ngai poimo masak ani anga heng budget a hian mer thei choi kana turtel ani thu soin chung ko zaruk samruk paruk ran volna turte tel ani bokati zirtomni khan CADC budget session chu tiamchin omlova ti topani Lai Students Association General Headquarters Hoi Hot Myanmar Ral Tlante Chomdol na turin chawngte apo LSA Sub Headquarters chawngte President Valal Zui kai shraina in office le veng sang sanga ve bur khona ni a kan una Myanmar Ral Tlante Chomdol na tura du sakna thilpek petu zongzong hena lom thu asoibok kan una Myanmar a boina sa ta ka chuak ti kan thuthuwa chu ngetana kan thil ti hi abe tham hle am ti chu kan ring amai ro chu kan le yang ti uilova petu te zong chung khan LSA sa headquarters song te chuan thilung takin lom thu asoyani ti COVID-19 awanga buaina kan to mek lain CHC chawngte a COVID-19 vaccine pek chhunzom ani chawngte le chevel lungrang rwala lung munlai malbuel te atangin kumsomli panga chunglam le frontline worker te hena vaccine hi pek ani a tunkar chungin mi zani somnga pali hena COVID-19 vaccine hi pek anni Young Lai Association Malbuel branch chuan chawngte luidung nungcha te humhalna turin ma anla chawngte luidunga nungcha te tur bomle dynamo manga sanghaman an khapthlata he an thu chwa bo zui hian luidunga an duty thina branch YLA Malbuel chuan luidung nungcha te humhal konga an hmalangna te troi om tha in nungcha te swat theina sang manga chet la lo turin mipuite an ngen ngal bokani Vokpul Shileng mek chuan zwallam apanjel AHN Veterinary Department chuan Vokpul Shileng meka chawngte apo voksomni thito in an chinchia chawngte block khwam chunga hian vok sangthum le zaruk le somsari omnia chinchia ani bok Chief Veterinary Officer Pu Si Kholthangmoi chuan vokvul tu te hna hian vok in ti faina tur sodium hypochlorite asem chhuaka vokdam lote din mun an enfia bok kar le thotani hian chawngtea village council shrai tu te le tlomngai pol shrai tu te nen inron khomna nei tum ani Young Mizo Association New Longrang branch chuan an khochung mei thai chanpuin a chena tur in an saksak zirtomnia hnatlanga sakchan pickup choli chena chu hnatlangin an saksaka in sakna man ruwa te po branch YMA te hian an lak sakani mitlom ngai thanem tak hnatlanga hian an thok chhuak thei ani
Mizo Students Union Headquarters Chawngte chuan Myanmar boina wanga harsat na tok mek Mizoram ral tlan lo lut te chanpui na turin MSU General Headquarters hwai hotin chanpui na tur bom do ania Chawngte MSU te chuan Myanmar boina tok mek te chanpui na tura mitlom ngai thil pek pitu zong zong hena lom thu an soya karle thotni hian do chunzom ani ang Borkoloka COVID-19 positive mu ani Zirtopni khan lunglei civil hospital symptoms alana wanga in entir mi pa kumsomni pariadle meichia kumsomni pali mi chu COVID-19 positive anni ti mu cho annia April ni kwa khan Delhi atanga lo honi in a meichia jok ero chu symptoms langlo ani Chawngte medical team te chuan Chawngte le Borkoloka contact tracing tinghalin COVID-19 positive mi som mu annia Subdivisional Magistrate P.S. Kap Tlwang chuan Section 144 tlo chanin thule omma chu Borkolok khwa hi tlo po phal ani lo ti in thu chwa siam ngal bokani khati jong khatun kar chunga Chawngte le cheve thil thleng langsar zwal kan thlir ho le theite chu ni e